prank reka atanagukubita oya atani nco bimubwira reka umva nyine erega biterwa na prank yariyo urumva ngaye kaje nkubwira iyo tumukorera bunona noneho ntabwo ari umenye ko ariho kamera nitumara nje mvuga nti ngiye kumuregera wowe ngiye kukurega kuri Mugisha kandi abayiseri urege gute nibyo ngiye kubwira nyine sawa ngaye vuga ngaye vuga mugira ati Mugisha rero jewe ndabonye ngo nutaha utaze mute nizere ko umeze fresh amurere mwese dukurikirana hirya no hino twongeye kubabwira ngo mwirigwe abandi ngo mwaramutse nizere ko mwaramutse fresh natwe nkuko muri kutubona tumeze neza cyane turashima Imana reka Madame wanje mbere yuko ngira ico mvuga abanze asuhuze abadukurikiranye uzureka kumbwira ibyo ngo bansubize kera sigeze amabigenda bigashira byose kubera iki biza bije he nyine ndabaramukije mwese ndabasuhuje muramo akajwi ariko sindaye okay shiramo akajwi baby ndagakura hese ntarajya bayite tararya ndashonje ndahimwa ku amazi nico kintu cya mbere kiza gitera inzara uzabaza inzara bazavuga ngo amazi ni ubuzima ariko si tamara inzara ndamara inzara none ko ari ubuzima bwawe ni inzara n'impishi none se ni gute amazi avuga ngo ubuzima kandi ntamara inzara wibaza impamvu kubera ko ari ubuzima yamara akica abantu okay ku rugero umuntu agiye guhera neza n'inzara ntatuze afite nta n'iki umuntu akazana amazi akayamuhereza nose amazi ubwo ntiyo muhembura ugiye kumwica noneho yo muhembura cyagiye afite inyota nyinshi ariko ari inzara gusa ntacyo amazi yo kumarira none se wowe mu gihe ushonje wumva kabisa washonje ni cyane wabona iki warya ashaka akantu ko gukanja kagaki akari ko kose none duce ku idirisha cyangwa urihangana tugere mu rugo hapana ku idirisha mashi hapana ku idirisha ngaho basi reka tugihorere gusa nyine wongeremo akajwi wihangane tugerega mu nzu nitumara gushika nakula kabisa nakula vraiment utanipikia nataka nikupikie nini byose igihari ndagupikira igitiga ntacyo dufite tukabesha ntacyo dufite okay niki dufite hariya ibishimbo okay ndacumba none dushiraho n'ibishimbo n'amata takibazo ni sawa je nojya okay niba uri uza kubishobora ibyo ngibyo mvuze nibyo ndi bugupikire hasigaye ibintu bikomeze bigende bien ngayo nguko rero abantu badukurikiranye ku murongo abakunzi bacu abakunzi ba famille ya MBN cyangwa se abakunzi ba famille ya Mutware na Mbabazi tuvuye kuri church twanezerewe cyane twishimye kino cyari igitondo kidasanzwe kabisa habayeho kubyina umukunga abantu batega amaboko abandi baramiza abandi ibintu biraryoha kabisa byari bimeze fresh natwe tunezererwa aho twari turavuga tureka rero kubera ko amateraniro arangiye tutembere tuganiraho habiri tumenaho habiri kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane bebe umunsi ni cyagushimishije muri kino gitondo gaza amasaha byose byanshimishije cyambaje nuko hakonje
rega ukonje ahangaha ni kawaida nyine ariko igenda iminsi yose mugani wanyu ngo imibyizi nimba ari imibyizi tukambaza hari hameze neza nyine ariko ejo ku wa gatandatu none hakonje hamereye nabi kandi niyo minsi umuntu aba abonye yo gusohoka nyine ugenda ahantu afatika. none si iminsi y'imibyizi na weekend ukunda iki? Weekend niyo cyane. Ukunda weekend? Kubera iki ukunda weekend? Anytime you flight. Anytime yugira gute? You flight uja he? Muri za gahunda zitandukanye. Ariko iyo minsi yindega. Kabamwe muri mu kazi amasaha make mu rugo yandi menshi niho mu kazi. Kusanga nyene ibayivo reka kusanga iyo minsi ipfuye nabi muri make. Ipfuye nabi nyene kuri batwibye. Twirwa mu nzu. Siko nari ntekereje udukorere mugisha prank. Reka tanagukubita. Oya. Tani nco bimubwira. Reka umva nyine rega biterwa na prank yariyo urumva? Ngaye kaje nkubwira iyo tumukorera unona. Noneho ntabwo ari umenye ko ariho kamera. Nitumara nje mvuga ngiye kumuregera wowe. Ngiye kukurega kuri mugisha kandi abayiseri. Urege gute? Nibyo ngiye kubwira nyine. Sawa ngaye vuga. Ngaye vuga. Mugira ati mugisha rero jewe ndabonye ngo nutaha utani nambabazi mujane. Reka mubwire ndamuzi ni brother wanje aramayisegera tu taco wenda yomara agataha akabitekerezaho abonye nyine biriseri utamugiye ko yari prank akabitekerezaho ariko ngura bivuze uri seriye ngo yamatwaza ngo se kubera iki umubwira impamvu yisekere ngo mutajuana right tagira amagambo menshi niko yambwira ngo tutajuana. Oya je nari mbonye umubye nakubwire nimbonye mubwire turi kugenda tumara kumufata tumubwira ngiye mubwira ati urabona sasa mugisha ntabwo none ndivuga ngo mbabazi nawe ngo nyambabazi jewe ntabwo cyanumva ntabwo ibintu bimeze neza. Ntabwo ibintu bimeze neza kandi jewe namashije muvangaha mujanye kandi ningaruka ntabwo mugarukana kandi impamvu itumye mbikora nuko ngiye ntagishatse kubana nawe. Dance. Jenda bishaka. Jenda bishaka. Naje ndaye gukora prank. Jenda chabishaka ariko si prank ni byukuri. Je tagoje prank. Basi reka mubwire yari prank. Jenda bishaka. Ushaka kuguma. Oya baby reka. Oya prank ndaze we ndanze. Oya reka dukore no prank noneho. Ndanze. Kawaza umwana wa mama stress aracari muto. Yereka tumukorera prank umva nyine nkubwire tumukorera prank duturangiza tumubwire ati bro yari prank man ntabwo no chakikindi ngano azana ikindi nico nari mbonye jewe kukizana ntaco nzana aho gushaka ikindi cyo ntago je cumva urumva prank zikenera nyine ikintu kiri umuntu ari bwibazeho cyane urumva hahita avuga ati bro ubundi saramenya arananigo kumenya ute ko ari kamera twoyihisha nimba umenye yicaye twoyihisha je nyemerera urebe ukuntu mbikora kwaje nahita nyihisha ahantu nono asi nahisha babe nayihisha je ndayihisha we mnyemerera gusa tubikore kandi ari abari yongeyo tukora ndanga wenda yoza no gusubiza yandi magambo mbabarira. Oya ndanze nimba ari uko nje ndijana utarinze gukora prank urasanga Columbus kandi abandi bakubaza ati se byagenze gute wamuvuga ati nasinkeneye kuba namutwara ndanze ayo maprank nje nimba ari uko nje amaprank ndayahebye
Come on man. Yeah, I'm coming. Come on bro. Kumva iyi prank undi ari y'ubwenge. No. None tukaza kureba ukuntu iwa byitwaramo. Njye nanga prank. Huh? Njyewe nanga prank. Afasha. Kuki wanga prank? Ai nyenyereje ndaya. Je nsanze gukorera be. Wewe ndakumenyere nta kibazo zose ukore. Ariko apana nyine ibintu bya hatari cyane. Aya ngayo nguko rero uwacu yanze ko dukorera brother cyangwa se boyfriend. Franka mugishe batabizi basi akabyakira ukundi yamara agatangira agasubiza amagambo atari nkayo. Wowe nta kibazo. Unabona mufatanya. Ndazi. Nasa amagambo ari nkayo gutekereza asubiza naye. Tayo nzi biravanaga nawe n'ibitekerezo by'uko bingana. Wenda yo gusubiza yo bari wasubije nabi abwiye nabi tabarije abwira nabi cakarije abwira nabi akakujamo. Ndazi tutaza gushwana. Ntugete imbabazi yarananiye pe. Unasanga ari ibyo vugisha ukuri areke kugira prank nimba nyarakunaniye. Uvugisha ukuri nimba nyarakunaniye ureke kubesha ni prank. Yaba ari prank babe. Yaba ari ariko nibyo. Ni prank. Sinjye nageze mbivuga ntabwo ari ubuzima busanzwe. Ni prank. Nyayas. Ni kwa mfano. Kwa mfano mimi nalikuta $100. Kwa mfano mimi nalikuta $100. Na wewe ndio uliona wa kwanza nani mwataibeba? Si ni mimi. Tena ni mimi mwenye nililogota wapi? None se injo wayibonye nawe wayirogose? Nenda akoze umurimo. Kuki wayibonye nti wayitora? Banangiye kuyitora wowe ukanta. Niyo mpamvu nyine. Oya. Kuno guhenderanya. Reka wewe. Ngaba nkuganiriza abantu badakurikiranye rero babwire abatarakora subscribe kuri YouTube channel abantu bashyashya bagenda bakore subscribe bakore share bakore comment ibintu bikomeze bigende neza cyane wabwire n'umuntu ukeneye amafoto meza ahantu yakura mu birori bye bitandukanye yaba birthday party cyangwa se lifestyle pictures cyangwa se ubukwe ikintu cyari cyose babwira abantu bakora amafoto meza. Yego guys we ikababyire kubatari bazi ko dufotora byakazi aya mazero yanyu ututuzero umugani w'abantuzo abatari bazi ko dufotora ubwo turafotora reka tubabwira aho mugomba kutubonera hano kuri YouTube ntabwo ugopfa kubona umuntu nyine ngo ni muri Afrika tujayo wibuke je nta visa mfite tumbeshere nta visa mfite tazangonga tabyuzuye wenda narahabaye ariko nyine ndago ariyo nuko ariko wacu we byona bangombwa ko agenda kubera ko iwe bisa n'ibyatunganye cyakoze byaratunganye yo n'umwene gihugu sinkatwe bambaye ibobo subundi y'urwo twabwo n'umwene gihugu ubwino uzumva gute nibisanzwe banataramba naje utarabuhabwa nze ngutwara sikananzwe iyo watwabwa n'umuntu utarabuhabwa azayumva uzumva uzumva ndafite umutekano uhagije banumva yanansubizayo naje nuko wenda we ombera tarampu kansubizayo naje bigatuma dusubiranayo ariko turafotora wagenda hariya kuri Instagram ya ukandika ngo ntwari ako kantu abo mu Rwanda cyane barakazi haba n'akadirinki barimo kwamamaza kitwa ko ngo ni ntwari naringeze taha umuntu baramugurishije turaje numvishije ngo ntwari ese ni ntwari mutware yes mutware ariko bantwari ni benshi mu Rwanda ni ntwari akandi images yeah
Yeah. aho ni kuri Instagram guys. aho ni kuri Instagram yiwe. Kandi wibuke no gukora follow. Naho ngaho uramwandikira inbox. Yeah. Tujana live. Uramwandikira inbox mupange gahunda nyine y'ukuntu bizogenda kandi gambabwire naje none ngiye kubimenya. Cyakoze ndabizi. Ngiye kubimenya cyane ho noneho. Cyakoze njaka ntibonyemera kubera ko bamenyereye iwacu. Ariko nije ubizi cyane. Uzi ya mafoto uzubona kuva tubanye. Ya mafoto uzubona yifotoza. Nije bamufotoye kandi uzubona ingana ari meza. Ariko ni meza bacu. Madame wanje yanyitayako. Ya urumva niwe nza mfotora. Akeshi wenda n'abandi bakeya bana basohotse hanze ibirori bishize kugira ngo menyere, ariko nanje ko biraza kabisa. Ariko ibindi byo kugera ama video byo biroroshe. Nawe ubishobora pe. Ogeranije bikwigishije nawe ubishobora biroroshe. Amafoto nyine no editing. Hari amwe naje nza editing. Tabyo se. Aramwe bazabohera tukagira ngo niwe. Aho kagica hari bishije. Kanje na hari bishije nyine na ba editing. Nuko bimeze rero mugende kuri Ntwari Images mukore follow, umwandikire ushaka nyine amafoto meza mu bukwe, mu birori bitandukanye, aho waba uri hose hano muri Amerika no muri Afrika. Tumbeshere mashi. Wewe uzaje ariko turatangira kujayo. Antos nabonikira kandi reka gatubanze tuvuga aho wemerewe kwanza vuba cyane. Muri Afrika ntitubabeshe. Kandi Trump nyine yarakaye biratungana uko wobonaga n'umuntu ukeneye ubukwe ejo bundi itariki zingana gutyo ukabona arakwandikiye ukamubwira ngo akakubwira ngo atuye Afrika. Hasohojayo cyane bra waretse kubesha ukavugisha ukuri. naza as long as yankubise umufungo ari akazi ngiye gukora. Urana abantu bazavana muri Amerika perezida microphone, abantu bazavana muri Amerika bagikora amakwe muri Afrika sibyo? Fashitira neza bro. Abantu bazavana muri Amerika bagikora amakwe muri Afrika bakabafotora nabi, amafoto amwe ntanasohoke bro. Uri umuntu wifite, ndabizi ko muri abakire mufite amafaranga. Urumva bookinga Mutware tumanukane muri Afrika ngo like ufotorwe n'umunyamerika. Urumva kicwa nawe ufotorwe n'umunyamerika, ibintu bimeze fresh, ibintu byiza kugira ngo ibintu bikomeze bigire isuku. Rero muri ubwo buryo ndumva byaba ari sawa cyane, ibintu bikagenda neza. Muzandagiraga kumujana. So guys, komeza baganiriza naje ndaje. Kumujana. Sinzi nimbe umuntu bagiye kuganira I think. Ngaye nguko rero. Man, urumva nyine ukamanukana mu photographe wawe uzi ko azakora ibintu byiza kandi bisukuye umwanya wa nyawo mu gihe cyanyacu, ibintu bikagenda fresh. Rero abantu bifuza amafoto meza tahandi mwayakura, naho ngaho ibintu bikagenda fresh cyane. Nubwo twobiganira inbox ariko se nyine ozuvana ukaje gufotora muri Afrika cyane ugatanga ngaho indege. Tanga indege no kugura tike nangiza ngaho yangahe kugeza tike yangahe? N'igihumbi 500. Tike bazayitanga ku buntu. N'igihumbi 500. Ugafotorera ngahe? Wenda bankubise nka 5 y'amadolari wayina manuka. Erega hari abantu babakira bafite amafaranga. Bano zaje kuri muri Afrika. Hari gusanga bazagenda bakayakorera muri Afrika. Reka nyine tuzobivuga anti duhari. Ari abana bava hano bagiye muri Afrika bafite umufungo bro, bafite amafaranga mu buryo ikofi dahinika. Ushobora kwihina ukikanga kubera amafaranga bafite. Rero muri ubwo buryo rero nuko nguko reka dufate umuvandimwe angaha twimanukira iriya
wacenze ko tumukorera prank ngabasezere be. Sawa guys, nuko bimeze rero turagiye. Uwo muvandimwe ni brother wanje, niwe bavuga bakorera prank. Ujya ndazi gusubira guseka ngo bitinde. Ujye twagiye gutegereje ubundi ku kibuga cy'indege. Ya no kabisa. Niwe tuje gutora ahantu nyine twari twamusize twari twagiye mu kazi. Nabamuzanye nyine bamusiga ahantu. Rero tugiye kumutora kandi turi kumwe, mwibuke kuja ahantu mureba amafoto meza. None se nuko mugunki ifotoreza kuri iPhone nubwo nayizi fotora neza cyane. Ariko ntubizi kuyifotoresha, turege kubeshana. Isi kufotoresha kamera. None se wansize na telefone. Ukazufotora nje bya kamera rero mbyereje bya kamera no. Oya reka we. Igara gufotoresha telefone. Sawa bro. Je uno natuye kuvana. Bandi foto zingahe nziza za iPhone. Zishire hariya za telefone. Za kamera. Za kamera ni dufotora se. Ni fotora. We do worry. Ndaje do. Kwishura numara mfotore. Angahe? Kamera ni yanje. Oya ndaguca 5 gusa. Kwishure mfotore. Ngufotore. Nyiri jereka mubwire. Ubundi je ko defoto yo nyabonye wakije kamera. Okay, ngahe. Ariko si guys mwakoze kudukurikirana abakurikiranye ino video. Witaka komeza bagira neza mu byanyu abyivangemo kandi narivuze ngo kuva mu byaha niko kujijuka mukomeza mugire icumweru ciza ndetse n'indi minsi yose myiza. Witeka komeza ivange mu byanyu kuva ejo dutangiye akazi kwa mbere. Witeka azabane natwe ajyane natwe abazasigara mu mago azasigara nabo abagirire neza abiteho natwe tukomeze dushime kuri neza kwayo. Rero mwakoze cyane badukurikiranye muzakomeze mudukurikirane. Umuntu dukunda kapo yacu nuzabona video zisharing uhereza mugenzi wawe nawe sharing heza mugenzi wiwe gutyo guys. Natwe no mudukenera turari ku bwanyu kugira ngo dukomeze dufatikanye ibyo ubuzima. Rero murakoze cyane mwamuri kumwe na Mutware ndetse na Mbabazi. Mutware ari we mugabo, Mbabazi akaba umufasha. Murakoze cyane. Ashaka wogita nimba haba Mbabazi y'abahungu. Turi kumwe na Aime ari we mugore wawe. Cyakoze Madame. Madame niko navuze. Sibyo? Good job. Kubita hano. So guys, bye guys, we love you.